commodity for our life, and it is going to be the biggest challenge in the future for the humanity. It's not a challenge for any country, for any society, or any province. Now it's a global problem. And what I see here in Kazakhstan, the awareness for the water, especially utilization of water for power generation, and to deliver the water, drinking water, safe drinking water to the citizens. Still miles to go for the world. The conference which is being organized here by Honorable President of Kazakhstan, I feel these type of conferences and the workshops are to be organized more often, so that people around the world becomes more aware, and the government and the community, they become responsible and save water, conserve water, recycle water, reuse water. In India also, under the leadership of Mr. Modi, Honorable Prime Minister of India, we are working use in the domain, in the different aspects of the water domain. We are working for drinking water, we are working for sewage treatment, we are working for river rejuvenation, and we are working for appropriate infrastructures for irrigation. So now this is the time when we have to learn from each other, and we have to come together, we have to share our technology, our best practices, so we can work better and more efficiently and more quickly in the world. Thank you. 키워터 사장 박재현입니다. 이곳 타지키스탄에 방문하게 돼서 매우 기쁘고, 특히 이 두산베에 오게 된 배경은 글로벌 문제 해결과 지속 가능한 물 관리를 위한 논의를 위해서 UN 워터 고위급 회담이 있습니다. UN 워터 고위급 회담에 참석하게 되었습니다. Assalomu alaykum, nomi man Parchayon, man rohbari shirkati Kyoto Jumhuriy Koreya ҳастам ки сабаби ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сафар кардани мо ин аз иштирок ки дар сатҳи олии форуми об, проблемаҳои ҳалли оби ки байналмилалӣ ки аст, барои иштирок ба Тоҷикистон сафар кардам. 이곳 유래댐을 보고 느낀 것은 댐의 규모가 매우 크고 특히 물이 맑아서 인상적입니다. 유래댐이 타지키스탄 전력 생산에 매우 큰 비중을 차지하고 또 전력 수출까지 하고 있다는 점에서 매우 감명을 받았습니다. 타지키스탄은 중앙아시아에서 가장 수자원이 풍부한 나라이고 수력 에너지 잠재력이 아주 큰 만큼 앞으로 향후 개발 가능성이 충분하다고 생각을 합니다. 저희 K워터도 타지키스탄과 수자원 및 에너지 분야에 대한 기술 교류 등 협력을 더욱더 확대해 나갔으면 좋겠습니다. имрӯз ман аз нерӯгои барқии оби норак дидан кардам ва нерӯгои барқи хеле нерӯгои калон аст ва обаш бенен оби соф аст ки ба ман бенен тасаввуроти хуб ба ман писанд омад ва ман фикр мекунам ки нерӯгои барқии норак барои истеҳсоли қувваи барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке ролҳои асосӣ ва муҳимро мебозад ва беғайр аз ин ҷумҳурии Тоҷикистон боз ба хориҷи кишвар қувваи барқро содирот менамоянд ки Тоҷикистон яке аз кишварҳои Осиёи Миёна ки буда тамоми зиёда аз 60% захираҳои обии Осиёи Миёна ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегиранд ва ҷумҳурии Тоҷикистон як гӯем барои рушди ояндаи иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон як гӯем фахр ва як бойгарии хеле зиёд мебошад ва ширкати мо, ширкати Kyoto ҳам барои дар оянда дар соҳаи захираҳои об ва энергияи сабз мехоҳем ки ҳамкории худро дар соҳаи технологияи нав ва рушди муносибатҳо дар ин соҳа мехоҳем ки ҳамкоримонро ба роҳ монем. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дунё, дар ҷаҳон, дар самти ҳалли проблемаҳои обии дунё чӣ гуна нақш доранд? 사장님 계속 감사합니다. 사장님 한마디 더 추가로 여쭤보면은 저희 정경환 에오만이라 한번 대통령님께서 세계 물 해결 문제에 대해서 많은 이니시에티브를 하는데 그거에 대해 물 해결에 대한
그 기여 얼마 정도 기여를 하고 계시는지에 대해서 뭐 소감을 부탁드립니다. 오늘 이번에 두산베에서 열리는 유엔 워더 보이급 회담은 타지키스탄에서 주도적으로 이니셔티브를 가지고 회담을 만들어낸 것으로 알고 있습니다. 이처럼 기후위기 시기에 타지키스탄이 이 중심이 돼서 선두적으로 이 물 문제를 해결하고자 하는 노력에 대해서 매우 공감하고 그 부분에 대해서 저희도 적극적으로 동참하고 협력할 의지가 있음을 말씀을 드리겠습니다. تشکر زیاد چخلک شما دونید که در سطح اولی که از با تشبس جمهوری حکومت جمهوری اسلامی با تشبس پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امالی رحمان که روزهای نزدیک در شهر دوشنبه یک جلسه کلانی در یک جایگی با سازمان ملل متحد که در جمهوری اسلامی گذاشته می‌گذارد برای حل مشکل‌های آب در جهان و حل مشکل‌هایی که در مشکل‌های حفظ محیط زیست که در دنیا با بیان آمده است این هم یک پیشنهاد خیلی خوبی حکومت جمهوری اسلامی و پرزیدنت جمهوری اسلامی است که ما هم فکر این جناب عالی هستیم و در آینده در این ساحه ما نیز در یک جایگی برای حل این چنین پرابلم‌ها با پیشنهادها و اینیشیتیوی که جمهوری تاجیکستان دارد حکومت پرزیدنت جمهوری اسلامی ما در یک جایگی حل می‌کنیم.